Qatar sanымен Bekmamatұлы Жаныбек, 8-ci qatar sanымен Сейтжанұлы Мұнарбек, 9-ci qatar sanымен Абдықарим ұлы Құштарбек, 10-ci qatar sanымен 2000 сом. Асқаттың атынан, Байышбекұлы Асқаттың атынан 1000 сом ақшалай мен қолымда тұрады. Өзі жоқ, бірақ емаңтан қотар қойды. Асқаттың Байышбекұлы Жекеме-жекеде 2-ci qatar sanымен Қарағашқа менен Нұрматбекұлы Нұрболат мықты болып шықты, дағы да болса. Шауылға өзі барады. Нұрдың Мырзакенің командасы уақыт алды. Мырзаке, гөлдікті жеңсе Мараттың атынан 10 000 деп қойды. Жоқ та. Бірінші қатар салынған капитан команда. Бөрібаев Абдылбек капитан команда. Командасын жеңсе, еді 1000 нақ берем болады. Қарашора командасын ұтсаңар. Ұтадан да сөйлештер уақытты. Жоқ. Жекеме-жеке Сулайлапа. 4-ci qatar sanымен Тоқтамамат Тыныштықбек Әбілес менен жекеме-жекеде. Qatar sanымен қайрадан Қарашора командасынан Қарағашқа менен Нұрболат. Анна таңдашы. 7-ci qatar sanымен Қуатбекұлы Бекзат Сұрғойон менен жекеме-жекеде. Бекзатта емен күнчілік бар. Бекзат алды. Ақылға басты. Жетінші қатар санымен Bekmamatұлы Жаныбек мықты қорған атады. 7-ci минутта артта қалып баратады. Бірінші тайм. Финалдық беттеш. Яман қалмайды. Аяу, Ана, Құдаш, атық зіберген, Құдаш! Нұқталары шетін қатар чүш керек. Финалдық беттеш Қарашора командасы, Мырзаке Айлепетін командасы. 1-2 месталыққа ойын жүргізіп. 10-ci qatar sanымен Мырзаке командасынан Рысбекұлы Арген, Анаты Аркелесті Минген, Тоқтамамат Тыныштықбек. Ақырғы минутта Қарашора командасы салым салсаңар Байышбекұлы Асқаттан 1000 сом ақшалай сыйлық. Мырзакенді қайтып. Ал әне Мырзаке командасы Айлепетін атынан салым салсаңар 2000 сом. Айда! Ақылламасын чауылға чықты. Ақырғы секундта 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Уақыт! Ала жерден! Бара жерден! Бара жерден!
Polat Alaman Talaş'ta. Batırılı Abdillah. Baktansa. İkinci time Kızık Tuvvetteş Mırzaki komandası, Karaşora komandası finalda. Prezidentini ayt, prezident. Ayıl Ökmet'in atılan salın samsaları 2000 som. Karaşora komandasının sağlayma Marat Ağar'ın atılan 20 som, 20 som lan. Karşılaşı koydum. Yok, 20 som lan. O birinci Katar salı menen. Sağ ol Emre. Karaşora komandası sağlam salsalar Bayışbegül Asqat'ta 1000 som. Batırılı Abdillah. Abdillah. Yatmasa. Dingel argamağa. Akburra. Akburra benim Batırılı Abdillah 11. Katar sana. Öz var bunun atala. 11. Katar sananlağa. Öz var bunun atala. Batırılı Abdillah Akburra benim. Çavalda. 3. minutta. 2. time. Bundan da yiyeceksin da. Batıral bundan tutacaksın da. Zaten kaldı mı? Karakarlık nasıl olgalık algımına ki? Karaşora komandası. Parvana Çatkalmırızdaki komandası. Takımga muhtulapa sokkan Batırılı Dilek. Dördüncü minuta 16 sekunda yetodi. Vargen Mırzaki komandasından çekime çekede Akilestilingen toplumama tutmuştuk. Ortalığı tattaki da seyli adat. Tam ayal. Tam ayal. Götürdüm taştık götürdüm. Sol takım alıp kulak bastı. Yeni. Block point. Bayışbegül Celişbek öttür pedalçı Katar sanındağı. Çekirdi mingen Bayışbegül Celişbek. Asqat'a kanatına 1000 som Celişbek. Altıncı minuta 24. sekunda get otat.
Gol. Sağlam mı? Alın değil. Falan takar. Bundan şey olmaydı. Jengişbek kolga çalıp koy. Askat avanga bir son sıra. Al caza getirmeyin abi. Bir koyduk be. Bırakın. Jengişbek. Bayşatı azlatılan, Bayşatı azlatılan. Bir koy. Haraşova komandası sizlerge bir koy. Bırakın. Ana. Atanın balanın atası şu da. Hiç canım bıraktım. 8. minutda ikinci top Salım Alemi Mursaki komandasında Salım Salımlık Ayttı re. Koltak nemesini tutkeder. Azık salı bana söyleyeyim mi? komandası Bayşayşa atılan bir koy Bunaki Marçili'ge buna ikinci qatar Salım menen Karakaşka menen Nurbolot Hurmatbekulu Nurbolot Rıspekulu Argen Mursaki komandasından Oldu buna. Karakaşkanı bilgen Nurbolot Nurrik Nıktası Salım salsan bir koy Nurrik Havaman aytkanday bir koy Arkadaş yanına Xudoy berdi. Aylan to'tat, tegaren to'tat tag'azan olib bordi. Almadın. Atlarını tutun koy. Şunu durasın koydu 15 minuttan müşterek olsun. Çok hoşan da üstüne şu an. Etti mi lan? Hay parmak geldi. 9. minutda 50. sekundda. Karagül bunu koy bak. Koydum. 5 4 3 2 1 stop.